First Kings chapter 18, verse 41 no verse 46. Chapter 18, verse 41. Wayesethi u-Eliya ku-Ahabi, "Khuphuka udle uphuze ngokuba kukhona umdumo wemvula enkulu." Ake sisho sonke sithi kukhona umdumo wemvula enkulu. Verse 46. Verse 46. Isandla sikaJehova sasiku-Eliya, wabopha ukhalo lakhe, wagijima phambi kuka-Ahabi, waze wafika ekungeneni kwaseJezreeli. Sesilindele sithandazela imvuselelo enkulu yena. Sesilindele sithandazela Haleluya. Isisho sonke sithi kunomdumo wemvula enkulu ezayo. Ngoba lo sekuseni kwakhe kashonga umtshene wathi kunomdumo wemvula enkulu ezayo. Sesifikile isikhathi ayididekile khona ekhonza abanye uNkulunkulu. Cishe indaba siyasonke lawo Eliya azabiza khona abaprofeti bakaBhali wathi bakhuphukele entabeni yaseKameli laba kubonakala khona ukuthi uNkulunkulu ufanele ukhonza. Abantu mhlawumbe abangayazi ibackground yale ndaba, iBhayibheli lasifunda khona before kufike kulama verse uverse 41 kwakade kuthiwe akuhlanganwe entabeni, ebese ngoba kunoNkulunkulu abaningi njengoba namanje bebaningi uNkulunkulu, wonke umuntu ke uzokhuphuka noNkulunkulu wakhe. Njengoba kuthi uBhali uNkulunkulu noNkulunkulu kuthi uNkulunkulu, kuzokwenziwa ke into ukuthi akuthestwe uNkulunkulu. Into azobonakala ngayo uNkulunkulu ukuthi ayiveze uNkulunkulu engenayo support yomuntu. Umbambe njengoba ngizoba mfishane ngeke ngithathe kade. Into azovela ngayo uNkulunkulu ukuthi ayiveze uNkulunkulu engenayo isupport yomuntu wasemhlabeni. Kwathiwa makube kuyinkunzi, makube yonke into isethwe, kodwa ungabaswa umlilo. Kwathiwa uNkulunkulu ophilayo uyena ozoyiveza, oyivezela umlilo. Kwathiwa uNkulunkulu ophilayo uyena ozophendula, mayiphendula uzophendula ngomlilo. Lithi iBhayibheli bambiza uBhali akangaphendula, kwashona ilanga kwaze kwasa belokhu bembizile uBhali, waze wahamba wabahleka uEliya
ngoba emazi uNkulunkulu wakhe lithi iBhayibheli eliwafika wathi kuba hayi mhlawumbe ubhali lo enimbizayo ulele akenza ukuphakamisa amaphimbo khale ezolizwa kahle baze bayisika benza yonke into bezama ukumbiza ubhali. Yile suggestion babomchulu la ethi akukholwa ukuthi njengoba bemkhonza ubhali for yonke leminyaka ayikho into ubhali ayeke kwabenzela yona. Angazi kodwa umbono wami lo babundosi uthi akukholwa ukuthi lamadoda amadoda emizi ayengakhonza ubhali yonke leminyaka ubhali engakaza benzele lokho. Sizathu esenza bayithatha challenge ukuthi simbize uNkulunkulu yingoba babazi ukuthi ubhali sike sambiza wasenzela izinto ezithile. Ngaleli langa ubhali akaphenduli yini into enza ubhali akaphenduli yingoba usekhathwe noNkulunkulu. Ngathi babithi ubhali wathi mayezwa ukuthi ubizelwa yiphi competition wathi isenzami noma ngeke ngaliphendula before kodwa lo esenimkhathalise naye akwazi ukuvela make kwabizwa igama lakhe. Izinto bazalwane sizaziyo ukuthi mazishaya zashayeke kodwa umuke wayithatha into yakho uyikhatha noNkulunkulu noma kwaziyo ukuthi into ethile iyamshaya umuntu uma wayikhatha noNkulunkulu lento eyaqeda before ibisaba namandla ngoba ubhaleke wezwa kubizwa igama likaJehova ophilayo uthi umbhalo uyakhothama noNebu uyaguqa uNkulunkulu bonke bayaguqa ngoba ukusuka wabeka igama likaNkulunkulu phezulu isimo sibe sasho ukusilwa nawe. Mina ukugula ngeke kuyeke kodwa wathi lo mzimba uyithebele uNkulunkulu lokho kugula kusakho kuwe kodwa sekuhlele emzimba uNkulunkulu. Understand ukuthi noma ngeke ngabulala before akasakwazi ukubulala usekhathwe noNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. So lento ithi for yonke into oza kuyo ungaboza kuye egameni lakho into yakubulala uDavide yakubulala uGoliath bazalwane ngesikhathi uDavide yakuye akabulawa yithi uGoliath akashaywa yithi washawa yento athi uDavide liza kuwe egameni. Hallelujah. Wangasayithi lapha mase kuyigama igama lafikela shawu uGoliath lamuyisa phansi. Ungaye intweni uyiyela wena ubomba uNkulunkulu wakho. Manje leso ke ibuza umbuzo othi unaye yini uNkulunkulu ngoba umizimo ifika bazalwane isiwenze ubuza ukuthi unaye uNkulunkulu futhi uNkulunkulu wakho umazi kangakanani i-relationship onayo wena noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu udinga ukusebenza kakhulu udinga ukuthi nasi isimo uNkulunkulu ngisikhatha nawe. Jesus. Hallelujah. Lento ekhulayo wena ungaboya kuyo ngamandla akho ukuthi yakhula mina ngakho sengikhuphulele emandleni angaphezulu. Lokho ikhatha noNkulunkulu mama wayikhatha noNkulunkulu uNkulunkulu yazenzela. Babelethu Eliya wambiza uNkulunkulu ophilayo wawehlisa umlilo ezulwini ngesikhathi sekusuka Eliya. Ngifuna ukuba kuleyo ndaba kakhulu kodwa Eliya izinto ezifuna uyinake kuleyo nto ukuthi Eliya wathandaza umthandazo owamavesi 2 kuphela. Wathandaza nje wathi uNkulunkulu ngiyinceku yakho ngiyakukhoza zazise manje labantu ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Sibhayibheli bayiqeda kusho njalo umlilo wehle ezulwini. Awesizwa abazalwane nomthandazo omncane nje Eliya uthandaza. Wesizwa ukuthi Eliya kukhona ubudlelwane ayenabo noNkulunkulu. Ama-points Eliya wabalayo mathathu. Uthi Eliya umlilo wehlise number 1 because ufuna abantu bazi ukuthi uNkulunkulu. Number 2 ngoba wena uNkulunkulu usezulwini. Abese number 3 ngenxa ukuthi mina ngiyinceku yakho. Ushone yonke into uNkulunkulu azokwenzela yona kumele waphase lama-test o3. Yebo uNkulunkulu usezulwini. Kodwa futhi kumele uyibambe nale ethi wena uyiyo yini inceku yakhe. Because angabizwa omunye umuntu angaphenduli kuze kube ngathi akaphenduli kanti ngenxa ukuthi lo ombizayo ayikho relationship abanayo yekaZulu. Manje ungenzeka lapha kuze kuthiwa uNkulunkulu akaphendulanga kanti ngenxa ukuthi ubizwe umuntu ongazali noNkulunkulu. iBhayibheli wesumlile ezulwini ke mawesumlile ezulwini wayesethu Eliya ke ngibonile lana yikho lento yabaprofeti bakaBhali bathatheleni babulala iBhayibheli ke babulawa abaprofeti bakaBhali ababo 450. Angimemezele into ethi bazalwane asimbuyisele ivangeli elibulala izinto. uNkulunkulu wayiveze empilweni yakho kuleyo point ayiveze kuyo kumele kube khona izinto ozoyibulala. Akuphinde futhi bazalwane uNkulunkulu wayiveze empilweni yakho kuleyo ndawo ayiveze kuyo kumele kube khona izinto ozoyibulala. iBhayibheli babulawa sebeqedile ukubulala ke la enye ama-challenges ayekhona ukuthi lalingakaze lini izulu for iminyaka kwa-Israyeli. I think it was about 7 years ingakazi imvula so kwakunendlala kungashalonga funa lutho
kungekho ukuthi ezweni befa abantu bebulawa indlala leyo mvula engani yayivalwe uye futhi kuEliya lethi iBhayibheli wakhuluma ngezwi lakhe akuyona mvula ezulwini akuyolala ngizolo emhlabeni ukusha ngoba mayisebhala uthi uEliya wayewumuntu njengathi kodwa wakhuluma izulu lavaleka for 7 years izulu lingani ngifuna ukuthi bazalwane umuntu obudlelwane noNkulunkulu uba lento yokwazi ukucommand nature usuyicommanda wena ngoba umuntu ohamba noNkulunkulu ithi iBhayibheli Enoch walked with God until he was no more then he was no more isho ukuthi wazi waba munye noNkulunkulu manje uma eliyevala izulu ladideka labona selivalile lasicabanga ukuthi livalo uNkulunkulu azizwa yini izulu lasicabanga ukuthi livalo uNkulunkulu njengoba lalethi alile lingani ngeke ukuthi eliyewayesehlale noNkulunkulu wazi wafana naye manje izinto athi mawukhuluma kuzo mawusuhlale kahle noNkulunkulu zingeke ukuthi kusho uNkulunkulu kanti kusasho wena futhi ngiyabezela ukuthi izulu alizukuna namhlanje ngiyabezela ukuthi into ethile bayibe lethi wabebeza uJoshua wagathandaza akathandaza uJoshua asho ukuthi ngiyacela ukuthi ilanga linganyakazi ngiyacela wathi wena langa mana la ukhona nawe nyanga mana inyanga nelanga wacabanga ukuthi ukhomandwa uNkulunkulu uNkulunkulu wayesehlele umuntu haleluya akunaka zulu akudlalanga mazulu phansi ayikho into eyisayini yamanzi emhlabeni because of the word of the man ifisa ukuthi bazalwane umuntu omaziyo uNkulunkulu wakho unamandla okushintsha izimo zomhlaba umuntu omaziyo uNkulunkulu wakho unamandla okubamba the forces of the universe amlalele Jesus mayisebuya kuEliya la kuverse number 41 sibeqedile ukulala abaprofeti bakaBhali angiqale ngicacise lento ethi imvula ayinanga for 7 years yayingana ngonyaka wesibili yayingana ngowesithathu yayingana ngowesi4 intenza ukuthi imvula isingana ngoba khona izinto eseyibuleka asikwazi ukudedela imvula abaprofeti bakaBhali besakhona besele ngithempelweni yakho khona uNkulunkulu angeke akwazi ukuyidedela abengayidedela ngokuqala unyaka uyithandazela khona izinto ongabayibulala akazi mhlawumbe uphi umthandazo othandaza kodwa lo mthandazo ngabe waphendulwa ngelanga lokuqala inkinga khona into ongabayibulala asikho ukuthi ngoba basekuphelele u7 years la ofathanda ukwangula kusengangula athi u7 okuyiperfection no intenza bafe la abaprofeti intenza ukuthi imvula ezulwini ukuthi ngoba basebefile abaprofeti bakaBhali ingekile imvula evele ezulwini bazalwane masakho izinto ezihamba nazo kulungile ukuthi bamfeki bemile la bememezela ukuthi khona izinto ezizawucaza uzobenefita kuzo akakwazi ukuyinisa imvula ezulwini uma kusakhona abaprofeti bakaBhali haleluya because leyo nto isho ukuthi nabakaBhali bazothi kusho ukuthi nabi isiphendule uBhali nasemhlabeni njengoba sibona kukhona izinto uNkulunkulu ayibambile nje angeke akwazi ukuyidedela imvula ezulwini kusakhona abaprofeti bakaBhali khona izinto kusamele egudlu yifuna ukuthi mawuthandaza ubona umthandazo wakho ubongagceki uNkulunkulu uba-check izinto ongayigudluza akekukhelisele wona akekukhelisa uthuko akekukhelisa uthuko mawukhelisa izinto isema uyisondeza sure possibility yokuthi umthandazo wakho uphenduleke haleluya nemvula abamshabalala ngenyanga yesibili kade ivalekile into ezingani yonke leminyaka ngoba wakhona izinto kwakusamele igudlule iBhayibheli ke uEliya usethi isingani imvula tshela uAhabi ukuthi bophela ukhuphuke ngoba ngizwa umsindo wemvula enkulu ezayo buka lo muntu njengoba ethuza umsindo wemvula enkulu ezayo abantu abasayazi imvula for 7 years ingane yayina 5 la yayingazi nanokuthi into enjani into kuthiwa imvula ingane yayina 6 years yayingazi ibona ifu ngamehlo balisi iBhayibheli kwaqahlanganisha amafu esibhakabhaleni ingane yayina 5 yamezwe Eliya ethi kuza umsindo wemvula enkulu ezayo yadideka yaphela ukuthi ukhuluma ngani lo mkhulu ngoba asikaze sizwe lento akhuluma ngayo sekule ngazi ngana 5 sengiqale no grade 1 asikaze siwabona amafu esibhakabhaleni haleluya into yokholwa bazalwane ngifisa ukuthi uNkulunkulu kulapha izinsuku ufuna abantu abalindele into engakazibona ukuthi basathiwa wena ichaze lento othi uyilindele ngoba uyibona pha ebese uthi lokhu ihlo elingakubonanga nento engakuzwanga I'm expecting the unexpected. I want you to say that I am expecting the unexpected. Ngilindele into engakazalindele umuntu umasiwawezwa abantu uNkulunkulu ekhipha umuntu kulesimo sokuzo ebese amaze ngone kude phuma kodwa ngilindele uJehova ukuthi akikhiphe kulele ukuthi wabona bani enza leso tuzozama
difference yabo babezwe ngobani oShadrach noMeshach noAbednego ukuthi umlilo wakwafika kumuntu wangamshisa ufike ungamshisa akekho okwangena emlilweni before thina njengoba sesiyazi khona okwangena wangashiya ubona ngesikhathi bethu uNkulunkulu wethu namandla okusikhipha babengakaze bebone ekhipha umuntu esithandweni somnisi babengakaze bebone ekhipha umuntu kodwa bamkholwa ukuthi namandla okusi bamkholwa ngento abangakaze bembone bayikholwa ukuthi njengoba sesikholiwe unamandla okuyenza ukholwa kwabantu abenza izinto ezinkulu eBhayibhelini ukholwa kwabantu abamlindele uNkulunkulu ukuthi enze into engakazi ibonakale ezwa before wangakaze kuzwakala ukuthi ikhehleni la 100 lingathola umntwana nogogola 90 kodwa uAbraham wakholwa wakholwa kwabalelwa kuye kwaba uNkulunkulu into engabalelwa kuye kwaba uNkulunkulu ukuthi wakholwa into engakazi yenzeke before wakholwa into engakazi yenzeke before uNoah bazalwane wakholwa uNkulunkulu ethi uzolisa imvula emhlabeni kathi ingakazi imvula before yayingakazi baze bathi abantu wenzani uNoah uNkulunkulu kodwa wakholwa abantu abenza izinto ezinkulu abantu abakholwa uNkulunkulu ngeke ezoqala ngabo akuyibuza umbuzo othi yini ezoqala ngabo emhlabeni njengoba ukholwa nje yini ezoqala kodwa kumele iqale ngawe emhlabeni kodwa kumele iqale ngawe ekhaya kini ngisho ekhaya la uzalwa khona kodwa kumele iqale ngawe ekhaya kini kodwa kumele iqale ngawe njengoba ungasesikoleni sakini mawakuthelezi kodwa kumele iqale kuthiwa siyabaza mawakuthelezi siyayiqala into nje mawuhamba noNkulunkulu kodwa izinto kumele iqale ngawe siqale sakini kuthiwa isiqadi ayikaze yenzeke into njalo siqala ngayo kodwa kumele iqale ngawe dala what I am a unique God. Therefore serve me as a unique God. UNkulunkulu ohlukile mkhonze njengoNkulunkulu ohlukile. Bazalwane asingamezi uNkulunkulu abe average, asingamezi uNkulunkulu abe family, asingamezi uNkulunkulu abe this is not a common God. uNkulunkulu ombulile nje usuku losuku. Kanti ucabanga ukuthi yini indaba zezulu ukuthi for all these years zinokuyile zithungwele manje zasona zigobe ishona phansi.
esenzansi makuza izulu belibona lihloma lapha endumeni uthatha amathini na nezigubhu zakhe zizayo ashaya naye ngisho bathi lo msindo usuka phansi uxosha izulu eliza phezulu. Yabona lento iyisambulo ngoba khona umsindo ethi mayiphakathi kwakho noma uNkulunkulu kade eseyihlanganisa into yakho umsindo usuka phansi uxosha izulu eliza phezulu. Jesus angiphinde futhi khona into akade lethi noma uNkulunkulu uyakulungisela bese kulungisela yona bese kuba khona umsindo wenza phansi umsindo ususa phansi uxosha into akade ihlanganiswa phezulu. Ngiyakuzwa angiyeke ngoba ngeke ngisho iphinde ngithi mina kukho umsindo othi mawuwenza phansi uxosha into kade usuyihlanganisela abasezulwini kade sebeyilungisile indaba yakho isiza impendulo yakho bese kuba khona umsindo wenza phansi umsindo wenza phansi ebese uphazamisa into kade zihlanganiswe ezulwini. Jesus uEliya kwakhona umsindo phakathi kwakhe oyidonsa lento ake ngimemezele this was a sound of faith kwakumsindo wokholo ngoba bengakayiboni lento kodwa ifaith eyisikuwe yakha umsindo othi kunemvulo enkulu ezayo. Funa sakazalwana lithi iBhayibheli ke uEliya kayisememezele yodwa uAhabi wathi bophela ukuphupha ngoba uma ungahlala la uzovalelwa imvula la ngeke uphinde unyakaze nemvula ezayo izoba nkulu kakhulu. So uma ke etsho njalo uthi iBhayibheli wathi mayiceda kusho njalo nayo into enziwe wathi mayiceda kusho njalo uthi iBhayibheli ke uElijah akasuka ohlala ekhaya uEliya akasuka onethezeke emzini wakhe wafika wamemezela yabona nje bathi umemezela nje umemezela ukhulunyiswa wathi mayiseyimemezele leyo nto Eliya ethi iBhayibheli wayesekhuphuka wayetabeni na ufuna ukuke into ethi labantu babevele besentabeni ukuthi le ntaba isekhuphukela kuyo wasemountain ethe thuthu kunaleya kade angimemezele into ethi mawuke wamemezela izinto uma endaweni ethile into ezokwenza uyibone lento oyimemezelile ukuthi ukhuphuke kangcono kunalokho kade ukhuphuke. Yingakho bazwana ekholeni silokhu sikhuphukile ngoba simemezela izinto similar ezimemezele esizenzela ukuze ngisibone lesimemezele nisenzela sifezeka kuzobele ngikhuphuke ezingeni elithe thuthu ukuzomemezela ube phansi uyibone izinto ezimemezelile. Jesus bathi ngizobangizwana iBhayibheli wakhuphuka uEliya wakhuphukela entabeni evele sentabeni kodwa wakhuphukela entabeni ngoba mhlawumbe namanje sentabeni into eyenza abazali wakhuphuka wayesefuna ukubonakalisa uNkulunkulu wakhe ephakeme nazo zonke izinto. Inkinga kwakuwukuthi ube ngama la phansi wayephakathi kwegazi labaprofeti bakaBhali mayingaba sentaba yaseKhameli wayephakathi kwendawo la kade kumenyezwa khona uBhali wathi njengamanje sekumele kukhupukele endaweni ehlukile la uNkulunkulu uJehova yena yedwa endaweni ephakeme kunaleya abaprofeti bakaBhali abake baba kuwe. Jesus angeke usiqobe isitha sakho mawuyilevel eyodwa naso in order for you to overcome izwe kumele bekuyilevel engaphezulu kwelevel yesu. Akho igama likaJesu iBhayibheli ke wakhuphuka uEliya wamendaweni ethi ukuphakama kunale abikade enikuyo before nayi into bazwana efuna siyibamba iBhayibheli wathi mayifika entabeni wayesefaka ikhanda lakhe phakathi kwamadolo akhe lento isho ukuthi wathi mayikhothama eguqa phansi wayesefaka ikhanda lakhe phakathi kwamadolo akhe. Lento ethi wafaka ikhanda lakhe phakathi kwamadolo akhe isho ukuthi he was taking a position la ayivalela khona ngaphandle wonke omunye umsindo. Yabona lento ifaka ikhanda phakathi kwamadolo uma nje umuntu ehleli phansi vele sesifaka ikhanda phansi isho ukuthi lento ngibona lutho olwezukela eceleni njengamanje ngizama ukulalela lento engiyizwe la noma uNkulunkulu angakunika isithembiso umayelana nokuthi uyakwazi ukufaka ikhanda phakathi kwamadolo uthi angisazukulalela elito sengizolalela lokho kushiwo uNkulunkulu. Ngicela ubabezela bazalwane kulezi insuku ngithi siseyikhathini la siphile insukwini ze-distraction enkulu ziningi izinto ezizozama ukudistracta from lento uNkulunkulu anikeze yona. Isikhathi sokuthi umuntu owakhona uNkulunkulu afake ikhanda lakhe phakathi kwamadolo athi angisafuna ukuzwa okushiwo endabeni angisafuna ukuzwa okushiwo ku-social media angisafuna ukuzwa kwenzekayo emhlabeni. It's a point in life la ngifake khona ikhanda lami phakathi kwamadolo ngoba ngifuna ukuyibona lento uNkulunkulu angithembise yona. Hallelujah. Ngicela ukumemezela bazalwane lithi wonke umuntu okhona la endlini kwabathi ungaphumi uyofaka ikhanda lakho phakathi kwamadolo. Ignore the outside noise. Ignore the noise ekhona ngaphandle. Ignore the noise ezoqhamuka ngazo zonke indlela ngoba uSathane mayiseke wazi ukuthi isithembiso sinikiwe kunento eyodwa nje usenechance yodwa ngoba mayiseke wamnika uNkulunkulu isithembiso sekunegaranti siyeza kuwo
So i-church yakhe sokusiyodwa masikufice isithembiso ongekho endaweni yakho. Yona yodwa i-church asenayo ukuthi ungasitholi isithembiso sakho. Manje Eliya uthi angisafune kuzwa lutho. Mhlawumbe ukuhamba lapho wayezothi esathandaza abanye bathi hayi bo alikaze lini izulu for 7 years. Ebese le ndaba isho ilimaza ukukholwa kwakhe ngaphakathi. Wayezothi esathandaza abathi hayi bo ayikaze yenzeke le nto ezakuyenza. Ebese iyaphazamiseka. U-Eliya wafaka ikhanda lakhe phakathi kwamadolo. Bakhona abantu abasha endlini ngicela ukubona izandla zabantu abasha. Ngicela ukubona izandla zabantu abasha endlini. Ngifuna ukuthi ufuna ukukholwa-ke ngampela. Udinga i-type ye-salvation ekwenza ufake ikhanda phakathi kwamadolo ngoba uzozama ukukholwa kanye nabanye abakholwa into ejwayelekile bazokutshela ukuthi hayi khuleka ngasekho okholwa ngazidla izona. Khuleka ngasekho lento ozama ukuyenza ngeke yenzeke. Sisonke nathi siyazama siyahluleka endlini. Ufuna ukukholwa ukholweke. Kholwa wedwa ufake ikhanda phakathi kwedolo. Uthi ngiyababona abanye bayakholwa bayazidla izona. Ngiyababona bayakholwa bayajola bayakholwa bayaphuza bayakholwa bazenza ezinye izinto engababuza bathi kunormal kujwayelekile kodwa ngoba ngilindele ukuthi uNkulunkulu enze into engakaze yenzeke ngami ngizofaka ikhanda lapha phakathi kwamadolo. Angizubalalela ukuthi abanye bathi ngoba ngifuna into engakazibona emhlabeni. Hallelujah. Enye izinto bazana engayinikeza i-credit personally ngokukholwa kwami ukholwa into efaka ikhanda phakathi kwamadolo. Ungakholwa nabantu ungakholwa nesixuku ngoba into eqhamuka esixukwini izokuphazamisa kule nkulunkulu akade ekunikeze yona. Ungakholwa ungasho ukuthi siwomama besonto. No, ungasho ukuthi siwobaba besonto. Ungasho ukuthi sisihosisi basesonto siwobhuti basesonto. Ukuthi ngiyakholwa and then ukholwa ngepersonalize yini loNkulunkulu mina phakathi kwamadolo ufaka ikhanda phakathi kwamadolo. Khona uNkulunkulu engimfunayo ngifuna eksitheke ubhalwe eceleni ukuthi ifuna inkosi eksithekeni uhambe nomoya usemthandazweni. Asikufuni phakathi kwabantu ngoba uma uyomfuna phakathi kwabantu umsindo sebantwini uzoyiphazamisa lento ezwe ngaphakathi. Kumele ufake ikhanda phakathi kwadolo bese uthi wena uNkulunkulu owakubizayo. Jesus. Yabona-ke siyakufika ikhadi babhlabana bayazi abantu ababiziweyo. Lawo bizo liba ney'ngxakaxaka eziningi. Izobazana nama-complications amaningi. Khona izinto kanti uyibona ungasabona kahle kube khona izinto lapho sesedingeka ufake ikhanda phakathi kwamadolo. Sesedingeka ulahleke noma u-3 days ungaziyo. Ulahleke ufake ikhanda phakathi kwamadolo uthi uNkulunkulu wakubizayo uNkulunkulu wahlangana nami mawahlangana naye ngo-2005 uthi uNkulunkulu wango-2005 uthi uNkulunkulu wango-2010 uNkulunkulu wango-2012 uthi uNkulunkulu wami ngahlangana naye bengekho abanye abantu ngizofuna wena ucishe ifoni ucishe yonke into ubeke yonke into eceleni uthi ngifake ikhanda lapha phakathi kwamadolo. Izwi liyavula owakuthembisa yona. Awazama ukhona umuntu la endlini owasindiswa kukhona umlilo ayewuzwa ngalesa sikhathi esindiswa angasawuzwa namhlanje. Ngicela ukuzomemezela ukuthi awuphumela endlini uyofaka ikhanda phakathi kwamadolo. Uthi uNkulunkulu ngahlangana naye ngo-2002 uNkulunkulu ngahlangana naye mhlaphansi isandla. Ngithi ngiyamamkela nje sinomlilo engawuzwayo usushonele. Mayizinto seyibhede bazalwane bami akufuna ama-sermons. Ufaka ikhanda phakathi kwadolo. Ibhede litholakala phakathi kwamadolo. Ngoba ukuthi ukulalela kakhulu injumayelo yona ezokusiza hayi akusiyo leyo. Njengoba ngishumayela nami ingakho mina mangishumayela njalo ngikuthumela kuye. Ngenzela ukuthi ungacabanga ukuthi lento engisho ezokusiza. Lento engisho ezokusiza ukuthi uye kuye kangcono. Impendulo uzoyithola kuye. Angeke uyithole la esithupheni impendulo. Impendulo uzoyithola uma usufaka ikhanda phakathi kwamadolo. Ngoba lapho phakathi kwamadolo uthola lento ukuthi lento akade ishiwo esithupheni uNkulunkulu ayichaze ukuthi kuwe ichaze ukuthini. Jesus. Manje wasimemezela ngisithi kunemvula enkulu ezayo ayifani imvula ezela mina nezela wena. Ayifani imvula ezela wena nezela lohlele eceleni kwakho. Manje leyo nto ngeke uyithole uma ungafakanga ikhanda phakathi kwamadolo. La uvalela khona yonke into uthi yonke into ayisasho lutho yonke into ayisasho. Ngisenendaba nomndeni ngisenendaba nabonke anginendaba namngane anginendaba nalutho. Kukho uNkulunkulu engimfunayo. Faka ikhanda phakathi kwamadolo. Ilibhayibheli wafaka ikhanda lakho Eliya lapha wayesembiza uNkulunkulu. Lalela-ke akangamphendula seyimthanda. Awuzwile leyo? Akangamphendula seyimthanda. Walifaka ikhanda kwamadolo ngoba nayo into-ke eshaya abantu ile nto yokuthi awunaso isitamina sokuhlala ufocusile long enough to see the blessing ifika. Awunaso isitamina sokufaka ikhanda lakho phakathi kwamadolo and be patient long enough until you see the manifestation of the promise of God.
uNkulunkulu uyalindwa ukuyilinda kukho mnandi ngoba uhleli in the place la unyama khona ngekho khona lutho kodwa kumele ulinda azafike nayo bazali iBhayibheli wakhona inceke yakho lentuze kaEliya ithi iBhayibheli Eliya wayelokhu ithumela ethi awuhambe ukhuphe ukuyobheka ukuthi khona lokwenzeka uyathandazela ufuna ukubona lethi abayibuzelanga yena wayengathandazi bese ehamba uyobheka ukuthi engiyithandazela yenzeka yini wayelokhu ethumela ukuthi ayobheka ukuthi yenzeka yini kodwa mina ngizuyishiya le ndawo ufuna ilahleke le nto kusathi ngiyobheka ukuthi yenzeka ngoba kuyingozi bazana ukuthi ulindele into uNkulunkulu bese lokhu uyofollow up wena kumele uthi ngithembe wena yishiya esandleni sakho ngoba ngishiya esandleni sakho ngiyakuthemba ukuthi wena njengoNkulunkulu uzoyenza Jesus. iBhayibheli inceda kakhulu okokuqala kwaze kwaba ngo7 okokuqala uthi Eliya ubheke yathi akukho lutho akuveli lutho yakhupha okwesibili athi akukho lutho akuveli lutho yakhupha okwesithathu yathi Eliya bheka yabona nje abanye ngithandazile ngempela khona okumele uyibone yathi ncekuseze kwabathathu akukho lutho akuveli lutho ungamthemba yini uNkulunkulu kulokho kuyimpendulo ethi akukho lutho akuveli lutho ungaqhubeka yini ukholwe kulokho kuyimpendulo ethi akukho lutho akuveli lutho akukholwa yabona njengamanje ngithandazela ngempela ngiphuma na kwi-fasting uthi uyathumela uthi anengibheka kuthiwa akukho lutho ungamthemba yini engakuphenduli ungamthemba yini engawenzeli lutho ungamthemba yini engakuphilisa ungamthemba yini engawuvula ungamthemba yini engayishintshi na ungamthemba yini lokhu uthumelile kuthiwa akukho lutho akuveli lutho that is the real test of faith ngokukholwa kumele kugcine kulokhu kuyimpendulo ethi akuveli kwaze kwasimela kwesi6 bathi wakholwa give up give up number 6 wayizo give up kanti impendulo yakho besifikile kuyo iBhayibheli wathi mayithumela kwesi7 sesothandana wathi mayithumela kwesi7 yathi nceke khona ngibona ifu engangesandla somuntu yathi mayibuka inceke ukuthi yathi isandla sawanjani mayikala yathi ifu lingangesandla somuntu mangilibona iqhamuka lalelo Eliya kangasho ukuthi isaqhubeka ngiyathandaza khona elinye ifu elikhulu enginike wathi from lelo fuku libonayo samshutshela eAhab ukuthi imvili sifikile akalinde lapho ukuthi azahlala wonke amafesi bakabhakela wathi lelo lodwa ngiyasibona isithembiso sikaNkulunkulu Hallelujah. nayo into bazabana sasibheka iBhayibheli ke inceke yahamba umtshelo ahaba uverse number 45 uthi in a little while the heavens were black and the wind swept the clouds and there was a great rain and Ahab ran to Jezreel. Verse 46 the hand of the Lord was on Elijah. He gathered up his loins and ran before Ahab. Amanye athi he outran Ahab. Na miracle bazana lencwadi le chapter igcwele ama miracles amaningi kodwa naye engakaze ngizokhulunywa ngayo. iBhayibheli lithi uAhab wabophela inqola namahashi. Ufuna understand ukuthi kwaIsrael ngalezi ayikhathi inkosi yayinikezwa kwakuthiwa is the choice chariots izinqola namahashi ekhethe lokwaziwayo ukuthi lawa agijima so inqola egijima uyagitshelwa wahambe yayifast kunazo zonke inqola Oh yes. ake sisondeze kulesikhathi samanje ngenxa ukuthi zazingekho imoto ngalesa sikhathi ukuthi uHabi he was riding the fastest car in the world manje wayekhetha imoto singathi wayehamba ngeBugatti ngaleso sikhathi uHabi wayehamba ngeyona transport okwaziwayo ukuthi iyona egijima kunazo zonke izinto ezikhona la esizweni sikaIsrael for ibambe lesizothandana kwakuyiyona nto yayifast kunazo zonke izinto ezazikhona imiracle esegcineni la mamshabalala kule ndaba imiracle ethi babumculo iBhayibheli isitshela ukuthi uElijah ehamba ngeenyawo engekho ehashini engekho ebhokweni engenasilwane engenatransport hamba iBhayibheli uEliya egijima ngeenyawo abazali izwele uEliya egijima ngeenyawo zakhe wagijima wadlula indoda egibele amahashi amanomkhona nomuntu oyizwala uEliya wagijima ngeenyawo zakhe iBhayibheli wagijima wadlula indoda egibele amahashi afasti na wonke iBhayibheli wafika kuqala kwi-destination ngicela ukuzomemezelela abazali uNkulunkulu onamandla ukuthi esithathe esihamba ngeenyawo singayiphethe izinto abanazo abasigijimisa sinika amandla ukuthi siba-overtake alazi ukuthi yini ephambi kwakho kodwa uNkulunkulu ngimemezelayo namhlanje unamandla ukuthi uma isandla sakhe sike saba phambi kwakho ufithi kuzulu abagibele iy'nqola Hallelujah. asiyokudinga iy'nqola abahamba ngazo asiyokudinga
umuntu egijima esula inqola namahasha akazi namahasha akayiquestion ukuthi kwenzekani kwaqhamuka indoda igijima baloku kwenze njani bamboneza lapho bayifika bakhatha uzokuba bazobe bemshila bambona esondela bathi hayi kwenzekani ukugibele ingaka bona uyasondela uyabona laba umthula kathathwanga nangefu ukuthi sizothi hayi wathathwa ngefu ethile wanyathela ngeenyawo zakhe ngifuna ukuthi wanyathela ngeenyawo zakhe akade nazo the same inyawo engakwazi ukushiya sayisanda sejoka sesike sahlala phezu kwazo lezo inyawo igijima idlula iqola labantu basibona esondela Eliya bambona esondela bazofika abadlula wadlula ngenxa yokuthi isandla sikaJehova sesiphezu kwakhe naye kephendula ibamba sibele sifundo verse 46. And the hand of the Lord was upon Elijah. Naye iphathe umenezalo Elijah, and he gathered up his loins and ran before Ahab. Wabopha inkalo zakhe wagijima ngaphambi ka-Ahab. Ngimenezela nithi from my point of view, observation yami, u-Eliya wayezofa. Yes. U-Eliya wayezofa Awufika phe. ukube wabisiva such a speed Fika phe. izinkalo zakhe ngaboshiwe. Alabaya shatabasa. Hey, if you have not prepared for what God is about to do in your life, your blessing will turn into a curse. Ngoba kuyingozi ukunikwa into enkulu nenamandla ihlale kumuntu oweak. Get in the Lord. Hey, angazi noma ngisho lo phansi ngababo. Kuyingozi ukunikwa into enkulu nenamandla ihlale kumuntu oweak. Silibonile ugcobo emhlabeni limala, ugcobo olukhulu, ugcobo olunamandla. Inkinga ukuthi inkalo zakhe bengaboshiwe. Leto ukuboshwa kwenkalo abasemakhaya bazokutshela ukuthi uma kuyoba simini kolimo noma kuyosetshenzwa kusihloko noma sokwenziwayo bayabaphi inkalo besibiza ngesifocu yale kuthiwa leti kwenza ubalance leti kunikeza Jesus. yabona umama babebopha isifocu yelosebenza lapha emakhaya bahamba bengabuyi bengadli nokudla. Hallelujah. Lento abayibophile banika amandla okusukuma abantu ufica izakaza endala isebenza ube ngasibophile isifocu uhamba ngobhoko kodwa bayibopha isifocu uhamba qho. Ngoba lento aseyibophile inika balance. Ngifuna ukuthi bazalwane akakusukume wonke umuntu okhona la ekhini ubophe inkalo zakho. So what God is about to do akakwazi ukuyenza bayinkalo zakho engaboshwanga. Noma ungayenza uyoshayisa nayo ngoba uzoba nespeed ungabunayo ibalance. Hallelujah. Akekho umuntu oyingozi ekhona njengomuntu onespeed ongena balance. Umuntu ususivile speed bese uba nebalance. Umuntu uyithola izagulo bese uyibophe wena. Ungalibele ukuthi uNkulunkulu ukubhulela izinto ezikanani kakhulu. Uza kusezinto ezibhula uyibeka kubani. Lo muntu enguye uyaqualify ukufamba lezambulo. Ungajabulisa kakhulu izambulo engishumayela abantu abashaya izandla. Ungajabulisa kakhulu imhlabela kwezizulu. Ungabheka nini woNkulunkulu ihlala kumuntu onjalo ngoba kuyenzeka ijumane lihlale umuntu ongaboshiwe inkalo. Hallelujah. Ukuba inkalo ka-Eliya zayizoyizwa uma ususekhaya. Ukuba inkalo ka-Eliya zayingaboshiwe u-Eliya wayezophaphalaza zawe. Futhi lesipidi ayihamba ngazo sayizobenza shayisele idongweni ngoba igijima kakhulu. Jesus. Uma uzogijima iy'nkalo zakho engaboshwanga uzoshayiseka. Kuyingozi ukuphatha inkomo kaNkulunkulu enkulu ongayilungisi wena. Bazalwane base-Enhakora ngithi la ekhaya kujwayele ukukhulumisa kule enkulu. La ekhaya kujwayele ukunikeza izinto ey'nkulu. Kuyingozi ukuthi uNkulunkulu asinikeze izinto ey'nkulu singazibuki thina. Because ngisho uNkulunkulu akunikeza yona kanti isibusiso a blessing will turn into a curse mayihlala kumuntu ongekho right. As much as kubalulekile the content but the container kumele isetshenzwe la. Lokho kungaphakathi kubalulekile kodwa nale vessel ekuthwele kumele isetshenzwe. Ufuna nhlalo wonke umuntu okhona endlini ngiyazi uyakhona kodwa uphinde ubopha kabusha ukukholwa kwakho ngoba kuyingozi ukuthi uthole ispeed ibalance inalo. Wale ibalance ithi ukukholwa kwakho kungakhulisiwe. Lento ibalance ithi kuyingozi umazi uNkulunkulu usashawa izinto zokuphila ubungcwele. Kuyingozi umazi uNkulunkulu usashawa nje indlela yokukhuluma njengomuntu okholwayo. Kuyingozi umazi kakhulu uNkulunkulu usashawa izinto ezincane nje. Uzoshayisa kabi. Yazi ngayifana indlela umuntu awangayo kanti semazi kakhulu uNkulunkulu noma sikancane. Uyabona ukuthi iBhayibheli bakithi omunye wakhe edalweni uyahlala ekhaya wathi amagama angilimaza abashwala la ndaba athi kwaba kukhulu
ukuwa kwakho ngoba ukuwa ngakuphakama kwakho wathi uphakamile nje wakanjalo uma igalo zakho engabushiwe ngicela ukumemezela abazalwane if the plane is about to take off fasten your seatbelt ngemenzelo mase kusuka airport kuthiwa siyasuka indiza the plane is about to take khona indawo abazalwane uNkulunkulu asibizele kuyo khona indawo uNkulunkulu asifuna kuyo kukho ikazibule ezayo kukho ukuduma wevule enkulu ezayo awubophela igalo zakho sisuke sigijima sibe ngeenyawo namhlanje sithandaza kunevule enkulu ezayo kodwa wonke umuntu olendlini nasi simemezelo sasezulwini kongathi wonke umuntu angaphuma ebopha igalo zakhe ngoba levule ukuzifika ithole kahle lesi speed sikaNkulunkulu esizokwenza weqa amahashe weqa igcola sifuna umuntu ogalo zakhe iboshiwe manje lefuna uthandaza ukuthi uNkulunkulu mdinga ubopha igalo zakhe whatever you are telling Santa Sabo, I have a feeling you could about Jesus. I won't be sure that we are facing to mark Jesus. We are most to no is a good most of the best to use this to come to our benefit. You have to have a name, you would something name a call or something. Your sister are good, who was really low, and I see a little bit of power. Then who says a load who gain the apple for your shower. You will not benefit. I want to fix the relationship down the road. Set the password. Out
change noma ukushintsha ebiza kukhona kunkulu shayisa sakwele Hallelujah. Uthekile. ngakube nenhlobo